Char lang! So, hi everyone and welcome to my YouTube channel. Oh my gosh, I can't believe it. Naging ko YouTube channel. So, by the way, about the introduction, yung ato kong gipiling nga introduction kay, wala lang, kay timely man siya nga, ubo-ubo ta and all. I mean like, because of the virus, but please don't get me wrong, I was just kidding about it because, you know, the content of my vlogs, oh my gosh, pressure kayo naman sa first vlog. Okay, the content of my vlogs will be like, you know, mga spreading good vibes because, you know, I mean, these trying times, it's always good for us to take a positive outlook in life. So, for this vlog, all of you are going to know me better. If you're interested. Okay, so days ago, I actually posted on my Instagram and Facebook accounts a story asking you guys to ask me a question. So I actually received a lot of questions, and yeah, this vlog is quite long, but I hope you guys are gonna enjoy this one. So, wala na tayo gayan pa. Let's start! Today, I mean this afternoon kay nagtuyok-tuyok ko sa syudad kay nangita ko og vitamin C, and then wala na, nahurot na nako ang mga parmasya dito sa syudad, sa sanitarium, dito sa city hospital. Wala, naabot pa ko diri sa market karon ako sa terminal kay ang market diba tapad sa terminal. Naabot ko diri wa gyud koy vitamin C nga nakita. Let's start with, wait lang. Are you ready, guys? Ako kay dili ko ready kay first time na ko basahon ang mga questions karon, and diretso na din ko motubag kung unsay mosulod sa kung una-una muna na siya. First question. Pag walay helmet na gamotor kay dakpon, unsay violation sa tawong naglakaw na naka-helmet? Buang. Buang ka, feel na ko kung ngano po mag-helmet ka maglakaw? Nga ang helmet kay giga pares aning nadara. Wait lang pakita ta mo. Diba? Timing kay ning question sa ko. Oh, kita mo na gipangdakop na sila ay wala na gipang-check na sila kay itanoy lang mga rehistro ka ganina ana. And kasagaraan ng mga madakpan sa motor kay kanang walay helmet. Dahil kung mag-helmet ka nga maglakaw ra kasi inyong kasilinganan, isa ra naman sa mga signos nga nataranta na gyud ka, nabuang nakahapit murag mga gamayng kuan na lang panahon sa quarantine kay sunod ana kay ang motor na imong alsahon dili na ang helmet imong isuot, no? Ikaw Ezel Soy ha, makapangutana ka, lagot ko. Next question. Pwede ba mo inom og coke pag coffee break? Kamu bitaw no mo pod ning mga unsa mo, mga lata mo dira sa inyong mga balay kay inyong mga hunahuna bisag unsa na bisag wa na mo coffee break kay wa na mo gatrabaho, maghisgot-hisgot gyapon mo coffee break muna na, di ba? Lisod kay move on, no? Kung nana mo sa balay din kung trabaho at least na coffee break sa balay, wala break ratanan para sa mga mag-uyab sa una karon break na gihanga ko. Next question. Sean, unsay una, manok or itlog? Mo pwedeng mga pangutana na kung kinabuhi kay og wala ang manok di man pod mo gawas ang itlog. Dabi kay ang manok kay gikan man punas pagka-itlog. Pero nato yung mga nakachika sa kung ana ni mga biblically ni mga naana napuy katong sa una katong mga pageant gagunit siyag manok, gagunit pa siyag itlog, yang gipasagirit kunya kay nauna man ang itlog kay niligid ra ang manok kay wa man ni sutoy. Di basin itlog yun ang nauna. Dili ko sure. Next, gwapahan sad ka nako, that's it, walay char. Haha. Yes, gwapahan ko nimo because ako magud nga tawo kay I really think nga kanang murag wala ra nato mga physical attributes ba. I mean, it doesn't really matter that much for me personally. Ang ako lang gid kay if you're a person nga kanang maayo kag tinagdan sa imong isig ka tao, then you're all good. Next, kinsa imong crush? Hahaha. Ikaw man si future attorney oy nga maka chika wag kinsa imong crush ka, cute ba sa daning topic na to? Dili mo kadumdum kada sa ako last nagka-crush. Showbiz kayo na oh my gosh, kinsa man. As of the moment kay murag wala lang. Ang ako alang kay makalingkawas ng tanan sa COVID. Okay, next. Although you have a lot, ikaw bitaw Jerome Clark Levy Maglahos. Although you have a lot of friends, could you still consider yourself as private and reserved? Yes, some may think that my life is an open book, even if like public figure, sikat ka girl. Private kay ko na person, there are so many things that I really don't share about my life. Yes, I still consider myself private and reserved. Kaya na yung mga butang nga sa private ra na ko buhaton, di ba? Listen, pag akong ipakita sa inyong tanan. Kani, bastos.
What is your favorite sex position? Please lang. It's against my religion. Promise. Let's not talk about it. What is this? Next question. Have you done it in the car? What are you referring to? Have I done it in the car? Yes. I've done so many things here inside my car, no? Nagampo na ko diri kay kita mo ning wait dili magawas ang rosaryo kan bitang mga tanan kamo inyo kung inyong daoton akong bad image. Next question. Unsay pulos sa kuto sa inyong silingan? Dakog pulos ning kuto sa among silingan kay og pila ka adlaw wa na gyud koy mahuna-hunaan nga buhaton mo sulong nako sa among silingan motabang nako panguha silang kuto og kung mas maburingan pag gyud mi ang kanang kuto sa among silingan ambot lang isubak na siguro na nako sa among mga sudan. Kani, this is very important. Ana siya i-share imong CBAA experience, please. Okay, going back to my college life. So, pagka sulod na ko sa CBAA, ang first na ko nga position nga gihold was Publication and Communications Committee Head. And then the year after that, I ran as governor of the College of Business Administration and Accountancy. And one thing that I can say is that I'm really proud of my college because even though we're just a very small college in terms of population, but the very thing that I like the most about CBA is kanang ang iyang environment bit. Wait lang na akong isa sa akong mga coordinator. Hi, nasa Tikaran! Natakayan ako isa sa akong coordinator. Asa ka, mang market mo? Wala ko ilingaw, mang god. Sige. Anyway, going back. Yeah. Then sa CBAA manggod kay I find our professors ang iba ng mga staff and all nga grabe sila ka considerate. But not kanang ilan na pod mong itolerate kung dili mo kuan pero but kanang murag gina take care gid nila ang imuhang well-being as a student, but they understand you as a student. They understand nga dili mo perfect, they understand nga may ana, though there are still standards that we keep in CBAA, but I think that it is also very important nga ma-enjoy bitaw nato atong college life as much as we focus on achieving our goals sa ato ang academic life, but as in you're gonna be really safe in CBAA. I hope that you're gonna have a great experience. Kaya I know the person who asked me this or who asked me to share my experience is a really brilliant student. Dili na ako i-mention kay basig maulaw ka. Next question. Unsa imong sabon? Wait lang. Let me know lang good like ang promise gyud kay ni kung unsay sabon sa mong CR mura gyud akong sabon. Was char, promise. Kanang ambot sa mong CR kay mo yellow naman ang sabon, usahay kay blue. Katong sa man promote na kog sugod. Bisag unsa lang gid nga sabon na nasa mong CR kay name usay katong mga gikan bito sa gawas na mga sabon nga malabot ko kay papak maligo ko. Hala, wa na. Nahurot ng iskabaldi. Wa pa. Ligyas pa kay akong liog. Akong di ko ganahan ng mga sabon kay. Murag ignorant sila kay ma-moisturize da imong panit ko. Okay ra kog balay dili ma-moisturize akong panit kay sa mahurot among tubig. Next question. Oh my gosh. Sa maning virgin ka pa ba? Kamu bitaw. Alright guys, so how about you? Virgin pa ba mo? Huh? Anyway, so that's it for the part 1 of my first Q&A vlog, and this coming Friday I'm gonna release the part 2. So again, thank you very much to those who took the time in sending me your questions, and again, I hope that you like this video, or even if dili mo ganahan, please lang i-like na ninyo. Please don't forget to hit the like button. I must get used to, dapat naman ay ending, di ba? Mga sige lang mag-figure out na ako sa akong ending na life. But again, I hope that you guys are going to give this video a thumbs up, and if wala pa mo nakasubscribe, please do subscribe. Wala pa man kuy katong, di ba pagka ng mga vlogger kaya mga nana sila din na yung mga manggawas dari wala pa di pa ko kabalon sa una siya pag-edit. Sige lang, maabot na ta dira basta kay subscribe na lang mo, ha? So again, thank you very much guys for watching. Once again, this has been Sean de Cruz saying thank you very much in everything that we do. May God be praised. Stay safe everyone.